Ngicela ke sivule kubase Galatia sahluko 4 verse 19. Amen. Bantfa bami, nginemhelo ngani. Kudzimate Kwakheke Khristu kini. Bandwa bami nginani? Nginemhelo. Kuze kwentekeni? Kwakheke Khristu kini. Kuze kwakheke Khristu kuphi? Kini. Ngiseneliqiniso bazalwane not unless ke kumbe kube khona labanye labangangisida ngibe nekuconza lokunye ukuthi lokhu la kwenda uNkulunkulu kuGenesis 1 bekahlosile lokuthi umuntu amende ngemfanekiso wakhe. Wafika lo mubi wahliphita wafaka umfanekiso wakhe. Ufaka ngani? Ngekuthi umuntu angalaleli uNkulunkulu njengaye Sathane ngoba akamlalelanga uNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu akumhluphanga lokho, wathi utawuthumela indodana yakhe to restore the lost image. Indodana yakhe maye esiphambanweni ihlose lokho kuba seRoma 8 ngiko lesikufundzako ukuthi inhloso lenkulu yaNkulunkulu lakumisa nqanti ngathi ukuthi sibe nesimo sendodana yakhe. Kusho ukuthi umsebenzi lomkhulu empilweni yethu ngulona lawendile Jesu sekusele ngakithi ke lokuthi sitinike lesikhathi lelithuba lekuthi lo Khristu abunjwe lakithi. Ngike ngazama kuhlola nje kulaba nenhlakanipho lethite ukuthi kepha mangabe ufundzisa umuntu ufuna kumshintsha mbamba lo muntu ufuna kumshintsha mangabe bekaliswati ufuna kumshintsha abe lishayina kungathatha isikhathi lesinganani. Sikhumba ngeke usishintshe but ukukhuluma nekudla kwakhe indlela abuka ngayo tinto ungayishintsha. Behlukene ke ngide kahle liqiniso kepha nginawo umcondo ukuthi labanye bathi kudaya nangalokuthi uengage kanganani nalolo mtrainako. Usichitha kanganani isikhathi nalona lo mtrainer ngenhloso yokumshintsha. Iminyaka lemncane bathi teng 2 years kepha le training yakhona it must be very intensive. Lo 2 years kusho ukuthi uvalelwe ngaye ukuthi kude ligama lesingisi latawuliva nelesiswati. Nekudla ngisho afuna kudla kumele abuke bese uvala igama ukuthi oleli gama leli lihambisana nekuthi sengifuna kudla mababeka kudla embi kwakhe uyawuza lifunze lelo gama. Kulabanye bathi kungaba ngi4 kungaba ngi5 weminyaka ngazothi kunconywana ngalapho. Ngase ke sengiyabona ukuthi kusho ukuthi uma ngabe mina myself ngingadi engage ku intensive training lo ngaba at least mangabe ngilo 5 years kumbe kungaba ngema hour lang 2 ngelanga 2 hours ngelanga kulo 5 years la khona kungaba khona lushintsho loluthile. Ngisenemcabango ukuthi sephetho lesikhulu sami nawe ekholweni akusikuthola impendulo temthandazo kepha kuba njengaJesu. La kumele limasela liqine khona ukuthi sibe njengaJesu leni. Part of lokunye lokusizathu sekuthi sibe njengaJesu ngulokuthi 1 noma ude lutho ngeke ube nenkinga cha unalutho. Number 2
noma sewunako konke ngeke kukubuse lokho lonako konke. Ngiko ke nithi uyabo ungaphila kahle la emhlabeni ngeke uphile kahle ngoba unemsebenzi udla kahle unetimali kepha ungaphila kahle uma ungaba njengaJesu. Ungaphila kahle uma ungaba njengaJesu. Ngama unjengaJesu uhlala naJudas adla imali yakho kepha uhlale naye etafuleni. But mangakutshela nyalolu verse ukuthi naJudas wadla naJesu wahlala naJudas etafuleni adla imali ngeke ulive nekuliva lelo verse. Umuntu athethe imali yakho ungathi nje mfundisi yami le mali ledliwe. Why? Because lapho wathi the words but the life is not there. Ngiko lokwenta noma singakhothelane emavesi bazalwane sikhothelane emavesi ukuthi awu nali livesi lithi alikubusise mzukwana Judas adle yakho imali. Noma lingakubusisa kanganani uzomshumayele lomunye uthi hawu bani njengaJesu mnakethu ibambe njengaJesu. naJesu bamdlela imali yakhe kepha wachubeka wadla nayo le ndvodza. Mzukwana badlela wena bese Judas uyachamuka la ubabofu ngisho umnyama. So kuba njengaJesu kwenta ukhona ukuhlala naJudas akuthengise acelebrate athengele iplaza ngemali yakho wena ube usesiphambanweni. Abakuthengisile abethi iphathi nebangani bakhe athi sengithengisile ngaye hambani yohlola esiphambanweni. Yena useplazini ubite bangani ukuthi kubukani ukuthi ngithengeni nasi isigadla sami ngisithengile hlolana esiphambanweni. Uyakhona ke esiphambanweni and not condemn or accuse. Akasho ukuthi eJudas engabe uyawubonani. Niyabona sengathi kuba kahle lokuba njengaJesu bazalwane. Ngisho indoda ingasikahle but kukahle kuba njengaJesu. Kukahle kuba njengaJesu. Khona ke bebahlabela leya ngoma ithi mami benjengoJesu. Yeah, khona lapho nje. Anginiva ngitsensini. Njalo nami ngithulile bengithi nene yakhonekita. So uNkulunkulu wemisancanti ke lokuthi asisuka ngebani labakholwa konje labade emavesi nekuthandaza kukahle kepha ngiloyo naloyo athi I want to be more and more like Jesus. I want to be more and more like Him. I want to be more and more like Jesus. I want to be more and more like Him. Yeah. Uma ngathi ingwenya ngicela bongwenya. Ingwenya inesikhumba lesilukhuni. Ngiyayicabanga angiyade angizaze ngiyibude kepha ngiyayicabanga ukuthi mayingasutelwa inyosi ngeke ive ebuhlungu ingwenya. Futhi awudzinga uyitshela ukuthi aqinisela. Ayiva buhlungu. Kepha mayingasutela wena inyosi bese ngithi ayiqinisela. Wena usingwenya. Sewuyabona ke ukuthi it is not the words I tell you but the nature. Ngule mvelo leyenda ukuthi noma ingwenye noma inyosi kusutela ngeke ubove ebuhlungu. Why? Ngoba uwakangwenya hayi ngoba uyingwenya hayi uthi wakangwenya. Niyangiva bazalwane. So lapha ke lolu hambo lokuthi asimfude Jesu. Asimfude Jesu.
utawukhona kuhlala nebantu ukhulume nebantu noma ngabe bebangasafuni ukukhuluma nawe. You will be okay. Thank you, Jesus. Kuthi Khristu abunjwe. Kunetitha leti ngi-2 lengicela ke study. Nami lengithe solo siqhubeka kulokwa last week niyeva bazalwane. So letitha letimbili lengithe nami mangitibuka kuthi uyathina tithanati. Ngito letiphazamisa lo hambo lwethu nawe. Lokuthi sibe njengaJesu. Sitha sekucala ngonathele sekuMateyu sahluko 13 verse 24 na 25. Lo mnikati walensimu wahlanyela lo mfanekiso. Le ndvodza yahamba yayakwenda njani? Yahlanyela inhlanyelo lenjani? Ihlanyela inhlanyelo lenjani bazalwane? Yes, lenhle. Kepha kwase kwendekani ku25. Kepha ebusuku bamphuse balile bonke. Kwefika sitha sayo sahlanyela lukhula emkhathini walamabele. Yes. Kwefika sitha sifika nini? Ebusuku. Sebalele. So masihamba nje la masehlukana labazalwane. Selithuba lesitha. Nyalo nje ngilo uyeva uyaliva alivesi nyalo uyaliva. Kepha nje mawuphuma la sitha sitawufuna kuhlanyela lokungasikho. Sitha sitawuthi uyambona uyakwedzelela uyachaphatha nangu. Kani la sithe mangibe njengeJesu kumbe wathi haleluya. Kepha mase ubona Judas Iscariot lokugweledako uthi jubani. Niyayibona nzaba. Sitha siphethe inhlanyelo yaso. Sifuna kuhlanyela against lokuhlanyelwa uNkulunkulu nyalo. Sifuna kuhlanyela. Sitha sesibili is time, isikhathi. Lesitha sesibili sila ekuthenini njengaloku sihamba sifanana nelikhekhe lebelifakwe ku-oven lelidzinga ama-hour lang-2 kepha litawubhakwa for 20 minutes nangu-20 minutes lengidamkhuluma bese liyaphuma ku-oven seliyawuphinze lichutshwe next week. Awungitshele ukuthi liyawuvuthwa nini lelo khekhe lelo ngoba kusuka litawugwama so lesikhashana sekokuthi akusekho but nyalo lengethembela kuko bengingajabula kona ningethembise kepha nje no problem but bengingajabula bazalwane lengethembela kuko ukuthi ungadikhokhi kule avini. Le avini yelivi lenkosi. Le ncwadi yemthetho ingasuki izindla ngayo. Digcine kule stofu uze uvuthwe uphume sewunjenga Khristu. Ungavumi kushaye umoya njengemuntu makayawuhlindwa kona ngizange ngisebenze esibhedlela kepha umuntu makayawuhlindwa ngisho kungafika ihlobo takhe lethi buye ngilanda lele lapha esibhedlela ngeke athi hey bathi kunehlobo tami bahubhulele sisu bavula kunemathumba hayi man bathi kunehlobo tami la aninginike indwangu ngibambe nje lamathumba ami hey mzala hey long time kazi ngeke uphume nemathumbu ngoba uyathi ukuthi noma mzala kathi wamgcina kanganani but you must give time to the process of your healing. Amen. Ngale kwaloko utawulanza lokunye kugula usayovusela bomzala awutinike isikhathi libala noche so bana uga yogi mambo yako
niyayiva le ngoma bazalwane. Yeah. Siyawubona ngekujika kokuhamba lokuthi kukhona lo libala naye. Khona lo libala naye. Ungaphumi ungakavuthwa. Lapha nje ngilokufaka emgwaqweni wena ebutheni beliviki ihambe lendlela. Tifake kule avini. Ubhakeke uvuthwe. Nebantu babone uhambisa kwakhe. Nebantu babone. Akubeli goli lakho lelo. Akubeli goli lakho. Yes. Akubeli goli lakho. Kusita phi lokuba njengaJesu angizubele kwephetha kuJohane sahloko 3 verse 34 na verse 35. Ngoba lo lothunywe nguNkulunkulu ukhuluma emavi yaNkulunkulu. Ngoba emoya akaniki ngekwesilinganiso. Uyise uyayithanda indvodzana. Waniketa konke etandleni tayo. Amen. Manje siwaniketa konke etandleni tayo, angithi lisho kona lokho nje. Uma sifute Jesu emagama esingisi lengawasebenzisa ngilathi limitations are broken. Kusuka imincele. Yes. Kusuka imincele. Yeah. Kusuka imincele. Leli gama lelithi impossible liyasuka. Leli gama lelithi ngeke kwendeke, leli gama lelithi angikhona, leli gama lelithi angikwadi liyesuka. Kuyami i-dictionary ekukhulumeni kwami lisekhona. Nginemcabango ukuthi kubangwa ukuthi ngisengakamfuti Jesu. Nyalo ngalisho kepha le ndalo yami isengasho. Le ndalo yami isengasho. Bese nalelinye lijama eze liyaxoxa ke uthi one of the tricks ngiyabona ukuthi uhleli wathatha isikhathi afunza ngetinyoka. Uthi ke mangabe lenyoka iqhamuka yebo mphele bese mphele athi mphele no ngeke likhonele eclass leli. Uthi inyoka mayiqhamuka kuze seningalimatani kufuneka ume nje. Ume nje. Ngithi mine manje usho ukuthi mangimile ngibona ukuthi imamba ngeke ngilume wathi wo lengakufuni ngilokuva kuphazamiseka lokuphazamiseka lokukhomba ukuthi wethukile uyesaba noma ungete wakwenda lamtimbeni kepha lengaphasi kwelunyawo lwakho kune communication leshaya lomhlaba lenyoka iva la emhlabathini ngoba le message ihamba la ngalomhlabathi ifike lapha kuyo uthi lo muntu wethukile uyalwa bese yakushaya livi lenkosi lisitshela ukuthi asibe njengaJesu ngalokuphelele. MawunjengaJesu ngalokuphelele ngeke uthi mawufika elwandle njengaloku ngeke ngabekisa evikini leliphelile ngeke uthi mawufika elwandle uthi ngingahle ngicwile la ngoba lemvelo ithi mina kude la ngicwila khona. I am almighty. Nginikiwe amandla onke. Lala abanye bacwila khona ngengicwile. The nature. Imvelo. Lapha ke lisitshela ukuthi God gives his spirit without measure.
loyo lothunywe uNkulunkulu ukhuluma emavi aNkulunkulu. Nako lokuthobisa nako ngaJesu. Bese ngenxa yokuthi ukhuluma emavi aNkulunkulu ukugcwele lokho, moya akamniki ngekwesilinganiso. Lo muntu lokhuluma emavi aNkulunkulu, uNkulunkulu akamniki moya wakhe ngekwesilinganiso. Limits are broken. Moya akamniki ngekwesilinganiso. Khona lapho lo verse 5 uyise uyayithanza indvodzana, waniketa konke etandleni tayo. Ngenhla kude silinganiso la ngendasi kunikwa indvodzana konke kunikwe etandleni tayo. Uma sesithethe lokuba njengaJesu, limits are broken. Moya uniketwa ngaphandle kwesilinganiso. Nyalo ngisho ukuthi I have the spirit without measure. Kepha ngicela ukubekisela. Unebantwana bangi-2. Munye kulabantwana usengakafunzi kwethembeka. Angifuni ukuthatha nebantwana ukuthi akethembeki. Ngidawuthi nje usengafunzi kwethembeka ngoba abantu bakho. Usengafunzi kwethembeka. Mawumthuma esitolo, akethembeki ngalendlela. Mawumthuma esitolo, ishintsha akayibuyisi. Lolo munye mawumthuma esitolo, ngisho zuku uyambuyisa. Ngomuphi kulaba lababili? Lo ngathi mawuyomthuma singwa lesing10 emalangeni umnikete 20 bese lo mnye umnika 10 emalangeni. Udawunika lolo wethembekile. Uyabona ukuthi lolo wethembekile you give without measure. But lolo ngethembeki, lolo sengethembeki, lolo sengafunze kwethembeka, kumele umkalele. Sonke siphiwe moya waNkulunkulu, but ngoba busenetinto lesingakethembeki kuto, kumele sinikwe kube dishinji. Maunganikwa moya without measure, unikwe konke kube sesandleni sakho. Ngalelinye ilanga singakhanza ubeke isitezi sakho lati kwelisondo. Uthi uyasikhombisa nje ukuthi sewuphilaphi. Ngalelinye ilanga ungabita imoto takho tigcwale lomgwaco tisukele emhlaleni tiyawumela udze lutse. Uthi Ferrari ithi ngci, uthi Mercedes ithi ngci, uthi Honda ithi ngci, Fortuna ithi ngci. Uma bewunganikwa kubede silinganiso, uma unganikwa, kepha Jesu ngoba wathi bophela, wathi ngiyawukhuluma emava kaNkulunkulu, wanikwa kwathiwa kude silinganiso. Ngoba uthi bophele kwenta inthandwe yaNkulunkulu, hayi lokuthandwa nguwe noba lokuprove ukuthi upowerful kanganani. Uthi uNkulunkulu, I'm going to give you spirit without measure. Ndakunika ngingalinganisi. Umntwana lo sengafunzi kwethembeka, lo munye umehluko. Akusilula ukuthi kulesikhathi umnikete ipin ya ATM. Hayi ukuthi ukabi, but usengafunzi kwethembeka. Niyangiva bazalwane?
So ngeke umnikete ipin la kubinze emaheheba akho khona kubinze ayemaheheba ngathi ngemaheheba 20,000 la kubinze ama-jacket mtho so angeke umnikete likhadi umnikete nepin likhadi lihlale kuye eliviki lonke nekhuta kabuhlungu kangaka ngasinaleli viki sekuthe kakhulu batawucaleka abantu baphathwa ngishukela nkosi kube ngathi ngisho sibili kanti ngiyabekisa. So mangabe kusengakafiki kahle lokwethembeka kulo mntwana usengafiki lelo zinga lelo hayi ukuthi uyamenyanya kepha uprotecta ukuthi angadlabhatisi hayi ukuthi uyamenyanya. Uma singanikwa le ATM yekuthi ungenda noma yini wena nami singahle nje siyovula emathuna labanye uvuse lo mnyelo wevathu wabulala bakini uthi awubuye la ake siteke inzalo uhluma uthi awe phasi sevuka uNkulunkulu labanye ngasi yabandizisa impela umthi nje shwi hawu netikete emoyeni bathi bakuphatha kabe emsebentini bathi bakuphatha kabe boboss emsebentini uvela uthi nje sandla uthi bona ematafula bheka phansi. Thank God for giving us with a measure. Ngale kwaloko you'll be dangerous. Futhi ungasuke usebenzisele kwakha lisondo lakho kanti uNkulunkulu ufuna uvakalisa ingadi imlo yakhe emhlabeni hayi esondweni. The spirit without measure. Lithi ke uyise uyayithanza indodana uyeva lapho kunani kunebudlelwane alisho ukuthi le ndodana iprayerful lithi nje kunebudlelwane la lithi ngenxa yalobudlelwane le ndodana iniketwa konke kusedandleni tayo. Ngiko yebazalwane kuthiwa eBhayibhelini manicela ngelibito la Jesu. Why? Ngoba konke kusedandleni takhe. Awucabange Jesu loniketwe konke ngivalile iBhayibheli lami ngci. Awucabange Jesu loniketwe ko yini bakithi bazalwane yini bakithi ye Richard inkosi yami Pastor R kwasho bani ye Pastor R ungathi uniketwe konke ube uyoboleka imbongolo ukugibela uniketwe konke bese uthuma abantu ukuthi hambani niyongikhulumela imbongolo lapha nifike nitshele lo mnikati waveda kancane lapho uthi ngibani wathi mofeni nimtshele ukuthi inkosi yayithini wangasho ukuthi hayi nibothi nibothi ngiyayicela nibothi Jesu what the master tell him that your master needs it umnikati wayo kepha kakubekaka kanjalo lo muntu uniketwe ngiko ke ngithi hawu Pastor R uniketwe konke ubuyoboleka imbongolo ngoba ehlisa imnews yasezulwini lehamba ngetimbiko utobonakala ukuthi nanga umgcotshwa sekakhona kuze ngabe ngihamba ngeHonda Fit ngihamba ngeToyota ngihamba ngeMercedes ngibe ngumgcotshwa sezulwini ngavele nje ukuchamuka into ezulwini ithi
ihlale ngiphakamise. Though he was given everything, but he limited himself. What I'm not going to use indodangale ngethuse bantu, ngifuna kuba ngumuntu ebantwini ngoba ngifuna kuzuza abantu. Angifuni kubonakala engazuthi ngcono kunabo, ngifuna kukhuphuka nabo babe sezingeni lami la ngikhona nabo babe khona, la ngikhona nabo babe khona. Makabongwe Jesu. I want to be more and more like Jesus. I want to be more and more like Him. I want to be more and more like Jesus. I want to be more and more like Him. I want to be more and more like Jesus. I want to be more and more like Him. I want to be more and more like Jesus. Tell us too many, give us a name. I want to be more and more like Him. Babel Udle sibeka ngekuhlabela, kepha ngiyacela Nkosi ngomoya wakho logcwele ukuthi kulo mhlabathi ufake le mbewu bese uyayivikela, bese Nkosi wena lolo kwentiwa nguwe kuphela. Inceku yakho Pawula wayithuma yabhala yathi uyini Pawula, uyini Apollo, ngoba lo munye uhlanyele nalo lohlanyele uyafana nalo lonisele, kepha umuntu lebesingeke sente lutho angekho kulolo milisayo. Nguwe kuphela Nkosi lokwati kumilisa nayo imbewu lehlanyelwe, aze akheke abumbeke Khristu umathodzana nemathodzakati akho kulelanga bakhethe Nkosi against the weather, bathi sidawubuya siyovala ivi laNkulunkulu. Akube njalo Babel Ongcwele, kwekucala ukuthi sisaphuma njengaloku siseNkosi Jesu ngihawukele. Akube khona Nkosi lokudzilikile nyalo la. Kwesibili Nkosi ebutheni beliviki le mbewu ikhone ukuthi take root, ikhone le mbewu kuphila ichume ithelete ithelo. Bantu mabasibona babone boKristu labancane, bangaboni bantu abayesondweni, kepha babone boKristu labancane labaphila emkhathisini wabo. Emandla ngewakho, bukhosi bungebakho. Nkosi khanyisa buso bakho tuke mathodzana nemathodzakati akho, ubaphe kuthula, ubusise imisebenzi yetandla tabo. Ngiyabonga ukuthi njengalokuba kuKristu babusisekile. Ligama lakho Nkosi alithunyiswe kuloko manje kuze kube phakade. Amen.